Maya pabak po kay kangon brothers and sisters. Yabi tala po kimi sa ting mga katagi pahan karelang kaya doon. Pasalamat na rin Alyanig Entorno family, Amelita Baliser, Dr. Conrado Baliser, Cui and Pitong Narciso children, 5 sisters Manansala family, Emer and Lydia Paras, Dr. Conrado Baliser III and family, Attorney Dan Baliser and family, Ricardo Torno and family, Rowana Marie Paras, Amelia Beatrice Stiger, Walter and Annabel Stiger, Emma Paras, Mr. and Mrs. Percival Zapata, Eduardo Gueco Jr., Rosalinda Calma, Maninang family, Eric and Mela, Asuncion family, Tete and Janjan, Basilio Tan, Pino family, Tanueco Enriquez and family, Nano and Enriquez family, Severino David and family, Vicky Aguilar and family, James Zelda Pineda, wedding anniversary, Bobby Cortez and family, Deyang family, Dizon family, Attorney G.P. Amistoso, Rosiel Burlongan, Tess Burlongan, Mr. and Ms. Wilfredo and Elena Gonzalez and family, Remedios Agliam and family, Jerome Garcia, Rowena Lacson, Jocelyn Estacio, Alice Eugenio and family, Corazon Cuellar and family, Tanueco, Frank and Nit Adviento, Relly Gloria Tanueco, Roberto Tengdizon, Mary Paminto and family, Fatima Pascual and family, Mason Unido and family, Vicky Boy, Liz Aquino, Sarly Surla, Esme Aquino, Jocelyn Estacio. Paraking Aldoque Baytanang Mary Ann, Maricel, Cynthia, Uriel Brent, Zabata, Tristan Shannon, Manusig, Maria Zapata. Berly Gabayan Giao. Paraking Kapagnasanang Richard and Chona Yumol and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Marig and family, Goshiang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Ms. Melvin Sumalo and family, Ding and Tess Buco and family, John Paul and Amy Buco, Martina Alien de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Sharalyn Pasyon, Parazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Christine Razing, Reynes Cervantes, Jeremiah Ilago, Forever Ilago, Joan Bilbao and family, Carla May Tolentino, Mary Grace Malyari, Aurea Fatima Vicencio, Rogie Enriquez, Charity Bulldog and family, Joseph Benventi Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Jessica Marie Feliciano, Martin Emil Desales, Sirio Maverick Fabila, Elvin Lolet Estela, Trina Cheryl Manusig, Sunday Inlet Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne and Ron Inigo Pino, Mitos Ocampo, Corazon and Kisi Timbreza, Agnes Malyari, Bobby Cortez, Raimundo family, Shiel Borlongan, JP Amistoso, Winciel Gonzalez, Elena Bacal and family, Halili family, Vince May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith Enyuto Yoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ruden Aidakino, Jody Gonpunsalan, Efren Cuellar, GP Kadag, Patricia Miguel. Paraking Malawang Kapaldanan ng Teresita Abelardo, Erlindo Corazon, Eduardo, Cynthia, Jonathan, Glorioso, Cirilo, Agnes, Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Anel Mida, Alfredo Reyes, Mariglo Monton, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Manolo and Perlita Lopez, Joanne Marty Lopez, Maria Nazareth Lopez, Camille Lazatin Corpus, Junjun Perlas, Brother Mercado,
Bo Mercado, Leo Perlas, Emmanuel Bernardo, Danilo Bernardo, Daniel Bernardo and family, Avelina Olalia, Chito Maninang, Isiel and Norma Pineda, Evelyn Gan, Rosabel Gibo Bernardo, Tyler Cort Santos Rivera, Lening Lising, Susan and Emmanuel Bautista, Teresita David, Asmin Gosyang, Marisa Kristen Flores, Evelyn Gan. Pangadi talapuding kaladwa dari Angelo Purificacion David, Manuel Milagros Dizon, Andre Flora, Miguel Crisa Aristedes, Rosalinda Cristina, Claudine Joyce, Leandro Corazon, Vicky Manalili, Hes Ricafort, Ramon Ricafort Jr. and Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose Candelario Josepina Ricafort, Monseñor Roberto Coronel, Constancio Escolastica, Pedicissima Aison, Jesus Rogelio Ernesto Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Mancaringal, Geraldo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David, Aguida Maximo Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin Di Ramos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sunny Pinca, Justa de las Alas, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loreto Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Luz and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Newtok, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Ronaldo Cunanan, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Jansen Micaela Calma, Gabriel Paras, Diosdado Clara Tanueco, Edmond Rebecca Tanueco, Abel Tanueco Efren Enriquez, Alejandro Pintin, Lucila Pimpin, Diosdado Perez, Federico Pacho, Eusebio Carmelino, and Saturnino Alianigue, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenio Dacalos, Trinidad Dacalos, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punzalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punzalan, Filipinas Mercado, Romeo Mercado, Boy Malyari, Brigido Ocampo, Corazon Ocampo, Joseph Calara, Jonathan Kaadan, Seferino Marimla, Norma Marimla, Edelita David, Clarita and Rodolfo Manuel, Serapion, Ana Bolena Razatin, Al Christian Garcia, Luciano Sidra, Calma, Gloria Gueco, Eddie Gueco Sr., Nestor Anunciacion, Noel Arnel, June, Miling, Efren, and Vera, Jennifer, Marlene, Alma, Candelaria, Roman, Oding, Rolando Cueco, Vicente, Maria, Pablo Tan, Ireneo, Juanita, Basilio, Lorna Lita Garcia, Nick Dao, Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Dominador Muldong, Ernesto Muldong, Carlito Garcia, Damiano Sabarillo Jr., Michael Sochanco, Marbel Sochanco, Irene Sochanco, Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Angel and Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Lisa Dizon, Luela Castro, Paul Dunca, Dionisio Sonido, Mario Sarmiento, Sir Lito Narsing, Sir Anthony Pantigmanalang, Susan Flores, Amelia Villegas, Rosela Burlongan, Lilian Trinidad Montate, Elmer Paro, Ligaya San Juan, Antonio San Juan, Marco San Juan, Priscilla Quinto, Narciso San Juan, Gualberto San Juan, Marcos San Juan,
Rolando Santiago, Regina Santiago, Raymond Santiago, Regina Mendoza, Almar Pangilinan, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Henry Lising, Armando Sarmiento, Vincent Paul Arimado, Danica Carla Basa. At ding maldang kaladwa, amangailang kimpakalulo ning Gino. Ing magbisatamo po, Reverend Father Rafael T. de la Cruz. Espiritu Santo, Amen. in grasya ng Ginoo sa Kristo, ilugod na ng Diyos sa laing Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid, pagkumusyan tayo ngayon ng Aldo, ning Kebaytana, ning Birhan Maria, ang pong in kay katang patulunan, kay tiking kapampangan,
kiniking Archdiocese ng San Fernando, ng Birhen de los Remedios. Nano nga sabi tamo, ng Aldoy ni, ginread ako po ka rin, happy birthday yata. Marie, happy birthday, nanya, Mary yata na, happy hoy, kung mag-birthday ako, yung Maria, yung mag-birthday, lo naman ako. Kung sa bagay, ubalo ako, at yung Maria yung lagyo ko ako. Liya, mamiro ko mo, balo nyo, itamo, pasalamat tamo, na King Birhen Maria, King titulunan ng Birhen de los Remedios na Maria liningap ne ing Kapampangan, ing balen na ning Kapampangan. At nakalagras siyang tatanggapan tamo. Metong ka rin na eko kalingwan, may lahar tamo. Dapat after how many years, di takmong banwa. Siguro 2 o 3, may recover tamong mabilis. Doble pa. Kaya kesiran tamo. So, pasalamat tamo kaya kayang grasyang tatanggapan tamo na sana mo sumulong yung Pampanga kayang kabiyayan na pa naman lalo-lalo na kayang kabanalan. At imong pamagsadya tamo kaniting misa siyang tala para maging kasalanan tamo manyatangan patawad. Yakastang miyag na nagdaning kapanisyan magumpisal ko. Kin Diyos, kamayo pa yung tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amanot dapat, at niyalawang kakulangan. Uli nito, ipanagpupuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karin sa blang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, gin Diyos, aginuta mo. In Diyos na may pain tutu pakaluluwa na katamot, kayong pangapataw na rin kasalanan tao, may dalang nakataasan, naging biye lang hangga. Amen. Cristo,
Manalayin tamo. O Diyos sa ginumi, King Aldoy ti, pagong siyanmit, pasalamatan kaya ka, ing pangakarona ning nuwan ay hindu, ning kakamal-kamalan, ang anak mo, ing Virgen de los Remedios, hindu ning kapaldanan, at imong reyna at tula, ning lalawigan, ning kapampangan. Panigapumi kaya ka, ing isudyumong itugtog, karing pibale-bale ampong balenmi ing kapaldanan king kalado at katawan man manatili kay kamingan ing kekang kayapan. Tiadwan mi king kapamilatanan ing ginuming Yesu Kristo ng anak mo, Diyos sa may biyat maagali kambemo. Ing kami itong ayang bala Espiritu, metong mukimpanga Diyos, ing manggaman king alang-angga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Propeta Miqueas. Dapat ika, Belen Efrata, ing pekamalating dili karing familia ng Huda. Manibat keka, mibay tiya itang ipalto kong pamuntok, amiral king Israel. Ding pipumpuna na at atuluntunan la pinibatan, king mga papawunang panahon. Karingaldo ang malambat ng milabas. Uli nita, inginu, painggulutan nala ang gaking panahon na mga nakya. Itang babaeng miraramdam. King panahon na ita, ding makatagan pa karing kalahina, ang makawugse karing aliwang lugal, miyagom lang pasibayo, karing sarirang kabalen a Israelito. Potang datang ne, ya ing maging pastul at sumese, king kawana. Kambening sikana ning ginu, kambening kamala ng lagyuning Diyos na. Mibebelang panatag, ding sakop na, pablasang manibat kanita, iladad na ing kayupayana, ang gana ka ring sepo na ning labwad. Ing karatunan dalub, ding memale ning Huda, iya mismo, ing maging kapayapan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Magsayangin ka na ako, paulitin dapat nanging Ginoo. Ulitan tayo. Magsayangin ka na ako, paulitin dapat nanging Ginoo. Ako, Ginoo, manalig ko king kalulong lugod mo, king makaligtas mong saot, pamatulan mesa in puso ko. Magsayangin ka na ako, paulitin dapat nanging Ginoo. Dalitanan kaing Ginoo, ulining kapayapan, akako na depatan. Magsayangin ka na ako, paulitin dapat nanging Ginoo. Magsayangin ka na ako, paulitin dapat nanging Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Roma. Kapatid, baluta mo king ing Diyos, makitambayan niya, karing sablang malugod kaya.
ngeni ing sabla papaleryan ng makakayap karetang sablang inawas na't pinili, agpangking para sana. Ilaretang pinili na kanita pang minunang panahon, at telaga na namang mitulad tune king kawangis ning anak na. Baan kanita ing anak na yang maging peka pangane, karing dakal abi kakapatid. Inawas dalaretang telagana para kaniti. Detang inawas na kaya ilang pepa banalana. At emo ing pepa banalana la. Nune de kaya na nala naman ing ligaya na. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Parang lantaya po ing mayap a balita. Nuan ka, Banala Birhen Maria, maintul ka rin sa blang kapurian. Ibat kaya ka, sinlagya ing aldo ning hustisya, ikristong Diyos tamo. Hallelujah, 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 Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka ang timurin. Masa kay may babalita agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Ngeni anti kining pangapalyari ning pangabait ng Heso Kristo. I Mariang Imana, makatago ng makisawa kang Jose. Dapat bayura ikwang miyabe, nintoyang milamnana, i Maria, king upaya na ning banal na espiritu. Kasi ang asawa na, pablas ng tao yung banal, at eneburing misalbag akamarinayan, kigarapan ting tao, hinari na kinlubna, ing kawanyanan niya mong lihim. Ikwana ng ayari, kinlubna, indaptanay ti, yung anghel ng Ginoo, pepakit siya kaya, king metong paninap at ngana, Jose, anak ng David, katatakot, tanggap kang Maria, ang timong asawa mo, huling anak, adaralana, king Atyana, payaglia, king upayan ng banal a espiritu. Nibait ne, ing metong anak lalaki, at hika, pamalagwan meng Jesus. Pablasang iya, hing mangabos, karing kabalena, karing kasalanan da. Ing sabla, may palyari bal matupad, itang sinabi na ning Ginoo, king kapamilatala ning profeta, ing berhen, pangagaline, at ibait, ing metong anak kalalaki, at ausandeng Emmanuel, ang anawari, in Diyos, makasawt siya, busal tamo. Kapataring may babalitan, hing kakatamang kaligtasan, Kapurian keka o Kristo.
Amala na kapatid, ng ilo tayo sa Kristo. Buran kaya kanyan? Napalagay yun. Makaslaging aldo. Niyang sasali kong yelo ka rin king planta. Ada rin mag-business king yelo. Kahit ang kukuwang blocky-blocky. Sana po na malaos na yung aldo. Hala na pong sasaling yelo. Ako na yata yung sasaling yelo ako. Panalangin daw. Gusto pa lang Jesus laging aldo. Ela manakitan deng mag-business keng yelo. Pero King Russia, do you know King Russia? Mag-yelo. Mag-yelo ka rin. Almost the whole year. Ditak mo yung bulan na mag-yelo. Lakos na, yung Antarctica, pabulan niya mo yung alang yelo ka rin. Pabulan niya. Niya mag-tour ka rin. Samantalanan din ito. Pero King Russia, Marimla, Keraklan Magyelo, bala nyo yung number 1, kakananda ka rin. Number 1. You will be surprised. Na ano? Number 1, kakananda rin Russian. Ice cream. Unbelievable talaga eh. Magyelo, pero yung number 1, kakananda rin Russian is ice cream. Nyapin na emalaring common sense, gamitan ka rin. Pala nyo bakit? Kasi lalang common sense. Mamiro kong puta ni punta Russia, hindi pero kaya katamo. Gustong minurana, Marimla, may nanay ng ice cream. Sasabi no ranking Borromeo. Kitandalan ka rin. Borromeo ice cream. One of the most beautiful larawan ikit ko tungkol keng Birhen de los Remedios na Eko Akalingwan mapinitang tang early 50s na ating larawan ka rin dadala ding Birhen Remedios de los Remedios papara nadalan ding makanyan baliw rin yung magdala ding makwalta kaya tiging Pampanga ding makwalta nilang magdala. Can you imagine? Kaya balang exact, pero yung panigaralan niya, ang alawang litrato, hikit kita, ilang magdala. At yung kalulo, tilok yung gulot. Alayo pa kanita yung Cristo del Perdon. Inabe niyam. Huling nung alayo Jesus, alayo Maria. Ayan na. Nanuman burin sabihin nito. Burin sabihin nito deng makwalta pong kalulo. Miyabe-abela. Karas. King devotion ng Birhen de los Remedios. Wow. Abi-abe lang makanyan. Makwalta pong kalulo. Ngayon ni marugula problema itang mangarga. Bakit? Yung reason. Bakit? Ito sigurong Birhen de los Remedios, 100 kilos siya. Deng magdala ka rin, mga ragula katawan. Letang kakanadang makanyan. Letang dutong. Mga paklila. Pilang beses. Mga paklila. Sobraya kabayad. Yaping kailangan deng mamuat ka rin. Kailangan detang mag-barbell kenchim. Ilan dapat uling mga sipit ka. Kabayat na nita. Peka solid de. Siguro through the years, bakal ita matibe. O na yung peka tibe de. Nang misan,
koronasyon. Ikit ko na seminarista la rin ng Magdala. Siguro, balada, gyuda. May buglang matay ang makanya na. Yata dekeng stage, gagal-galang makanya. No, may tapin. Peka bahit de. Siguro peka tibe de. O yan naman, ha? O itong disadvantage kanina. Sibungan kaya manatas, eh. O yan. Pero ang masating kitang larawan, makwalta ang po kalulo. May abiyagit ang prosyon. At ang makwalta ilang bubuat. It is a privilege for them na buat daying behind the Los Remedios. O yan, ha? Metong ka rin pake na kasing devotion. Minasan, metong lang makwalta po ang kalulo. Nyapin natin ayuda, eh. O yan, ha? O makwata mo ka rin. Matata mo ngayon kayong but naning sangkanot pag mo siyan tayong aldoyti. Naning matinding sangkan. May paintagon, birthday ng Maria ngayon, eh. Lula kasing mag-birthday, kayong kalendar ng Katoliko. Lula ang mag-birthday. Nino. O yan. Jesus, Christmas. John the Baptist. Naning bulan. Yan na conclude. June. Isang may basa ka, muli na sabihan, piyesta ng San Juan. Isang may basa ka. O yan, ha? Ating katatol yan, ing birhen. So, lula. Kasi po, kayang Santa Iglesia, eto pagmas siyang birthday. Sorry to say, dahil mahilig kayang birthday. Den pagmas siyang da, den karelang death day, dareng santo, po santa. Puta balada rin, yung kalendaryo kay baitan daw retali, kay matayan da. O, yan, ha? Diyan kayong Bible, lalata ang birthday. Ating mag-birthday kayong Bible. Atin, metong yun. Ninong mag-birthday kayong Bible. Metong yan. Herodes. Na mag-birthday kay inimbetano nga rin dahil mangata sa tao karing king Jerusalem. Na kay papaputot niya batal Juan Bautista. Yung pigtawuda makakanaya kayong metong lula ng pamangan, platter, sinerve de kay lamesa. Den tao kanita, makanya niya. Very detail niya. O yan, ha? Sinabi na ng aluang pari, yung kaning minunan diling sisi kita. Metong yang mag-birthday. Kayong mabilog a Bible, makaya niya pa yung kayang tao. O yan, ha? Dening alungaran niya pinpagmasyan tala because of the importante laging istorya ng kakatamong kaligtasan. Deng alungaran Ewari Maria indunan ng Diyos. Niya pinmahulagaya. Nuka rin niya may baiti imbiran. Nuka rin niya may baiti Jesus. O yan. Niya pining mumunan dili Motherhood of Mary. O yan, Motherhood of Mary. In Diyos siyang bukod dating upayang mamiling imana. At ikaw upayang mamili kang imayo? At ikaw upaya? Kitna na ka rin Diyos. Ninumburi mong imamo. Halina ka. Kapag na kami bait, magpasensya na ka. Magpasensya ka. Because we don't have that privilege. In Diyos siya kabudating privilege yung makanyan. Mamili. Nung nino yung maging induna at pinili ni Maria. Anyapin po ang the down day Maria dahil aluwang sekta. The down day. Bakit?
Nano nga karapat na mo ako. Nano ito, nakakarapat na mo, Diyos siyang may miling maging hinduna. Aluwayi ka ako. Wow. Lata nga karapat ka nito. Ing Diyos tinasne, ing tao, kaya kayang kabil yan. Ing makirapat ka niyan, ing Diyos. Isipan mong maging hinduya, ing metong ordinaryong tao. O yan na, the motherhood of Mary. Aliwa mo ito. Kung pa naman, Hindu tayo naman. Wari, sinabi ng Jesus, kama makabitin niya king krus. Karang, metong karang taloy nga mano ng babae, o yan, ning anak mo. At nga na king alagad, o yan, iima mo. O yan. Mapining motherhood ito of Mary. Hindu na nin Diyos at Hindu tayo naman. Yung kakadwa, Mary. Na? Naning Mary. Yung kayang mother, yung kayang panga Kristiyano, yakabod, banali at manalangin, alya. Tinyang kayabe, action. Ni Mary. Second, joyful mystery, the visitation. O yan, nga doon nga bugtod. Ni Mary, Pixilbiane, yung kayang kasi ni Elizabeth, nung iya magkamali 5 bulan. Pixilbiane, enelikuan. O yun yung kayang panga-Kristyano, is the model of faith. Haliwa mo ito. Yung king kasalan, king Kana, nalong sinabi ng Maria, karang waiter, daptan niyo, gawan niyo, nung lalong pagawa na kay kayo. Aksyon niya, daptan niyo. Kanya kabod naman, no? O yan, mera kalingalak. Ingekuhan din niya, mat may korilyulak yung pamangan, kaya nga halak kalila. Bakit kaya? Sipan mo, alak, sinobra. Sobra-sobra. Nung i-compute tayo, kalimutan ko yung computation, pero sobra-sobra. O yan, kasi yung ginupot ang mamaya, sobra-sobra. Alang kulang. O yan, action. R, number 7, remembering. Maria, kayang Magnificat. Metong yung kanta ito, may kanta yung Maria, Magnificat. Pasalamat siya. Karang, gana-gana ang gawa ng Diyos kaya. O iting Magnificat. It is an act of a prayer of gratitude to God. Kung na-detalyo lang, makabayan nila. O yung katatalo yan, why? Mary. Why? O, number 7 ng why? Yes. Be it done to me according to your word. Yung kabanala na wapinitang parati ang tutuki kayang kaburianan ng Diyos. O yan, Yung kabanala na wapinitang ninuman ng tutuki kayang kaburianan ng Diyos. Alaway tang nalo yung kaburian tamo. Yapindeng santo pong santa banala. Teka banala. Uli na nitang yung gagawan na parati ang yes king Gino. O yan, O yun yung rin sabihan ning Mary. Anyapin mahulagay Mary. Huling ya, ing Hindu ng Diyos, Hindu tayo naman. At pepakit na kaya katamo, kailangan ng panga-Kristyano tamo at inyang parating kayabe dapat. Mayap at dapat. Ang pong parati tang manalangin, gaganakan tamo, yung makapagmula lang dapatahan ng Diyos kay biyatam. At iniping katatol yan, sana parati tamong tatango kung nanuman yung kaburianan ng Diyos. O ito po yung kabanala ng Maria at sana maging inspirasyon niya kaya katamongan na sana iti
iting sangkan no bat pagmo siya tayong aldoyti at para kala ni Maria. At sana kaya pa magdebosyan tamo king Birhen de los Remedios, lalo na katamong ilapit king kayang anak, ing ginutang Hesu Kristo. Halakad ko po. Sasalpan tayo po. King Diyos, igpang mayubayan tuto. Di na lang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengag ni king upaya ng Espiritu Santo, nibay ka Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng Poncio Pilato, ipa ako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubriyang nebye, pepaitas sa banwa, makaluklok, wananin Diyos, igpang mayubayan tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banukom ka ring mabye, ampong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa makdin santo, king pangpataw da ring kasalanan, king pangasubirang meding mete, at king biye alangangga. Amen. Ginoong Jesus, ing makayamang dili, king kakang indong Birhen, iya ing kayang kasalpantayanan. Huling meniwala ya, tegulaling ng lubusan ing kayang sarili keka, king kaisipan amano at dapat. Pakibatamo, Ginoo, malyari sa iting gingkas ming amano. Baning Santo Papa, di sablang obispo, pari at madre, at di sablang Kristiyano, at tuklasanda ing sikanan, makatupad karing karelang katungkulan, kapamilataning alimbawa ng Mariang Indo ng Santa Iglesia, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malyari sa iting gingkas mga mano. Banting sablang tao, kaluluman o makwalta, akit dekang Maria ing uliran ng kapakungbaban at kasuywan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mayari sa ating gingkas mong amano. Banting sablang mamuntukan king gobyerno, pagkapilitan dang apairal ing kapayapan, at makaganapit mong katapatan king karelang katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malyari sa aking gingkas mong amano. Banting pakakalulo at ding magkakasakit, mibiyasa lang sumuri at mibata, king kasakitan na karelang daralanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malyari sa aking gingkas mong amano. Banting talapagobra at ding ortelano, king karelang kasakitan, akam tandasa intune pamanggabiyayan, apagkalup ng Diyos karela, at antimurin, ding mabandi, at ating upaya pakikwanan da naman sanang apayaboting hustisya karing mga lati, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malyari sa aking gingkas mong amano. Banding talaturo, king karelang pamikalat belwan, king lugod at katutuan karinla manalumpakan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malyari sa aking gingkas mong amano. Para kaya katangan, itang memalen ning balayan Kristiyano, mabiyasa tasanang tupad mitmong kagiwan at lugod, king kaburyaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malyari sa aking gingkas mong amano. Ngini, aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, ing Birhen Maria, binyene, ing kayang anak, at ing sablang atyu kaya, ban sumuyo keke ka, king alang kupas katapatan. Biya mo sa kaya kami, ing grasyang maniwala kaya ka, kasing tatag, ning depatana, ban sumuyo ke at lugod kaya ka, at karing kaparaming tao, at mo, imbet depatana, kaya kaban ning biyana, kang mabibi at maagari, manggaman king alanganga. Amen.
Manalain ta maningkakot kaya kayo daw na matanggap sa harapan ng Diyos, pang may pain to. Tanggapane sa aning Ginu, itindaong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya din kayang lagyo. King katang ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O ginuit sana ngayon ay iyang pangmikeko sa pana kaming manatili king grasya mo at iligtas king sablang dewakan alang-alang. Karing panalangin ing Birhen de los Remedios ing kanwana na indu at tula ring kapampangan. Tiyadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ang ginuma natili ake kayo. At keka ang timurin. Kaya kaya rin puso yu. Makayat nano king Salamatan Ginu. tayong Ginoo Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong mga kapos simpurian, ang pong pasalamatan da ka, kapilan man, ang pong nukarin man, ingig pa Diyos sa malugod na pong maganaka at ing karangalan, at ibulag da ka kaniting kapiyasaning Nuan na Maria kapilan man Birhen. Huling pengagli na yung buktong anak mo, king upayan ng Banal na Espiritu, at samantalang may bawas sa linang, yung pangabirhen na, bayit ne katiking yato, yung sulong alanganga, Yeso Kristo ang ginumi. Hulinita kami daring sa balangkora ring angyal karimbanwa, daral timi yung kekang ligaya at alang tuknang ngaming pupuri keka. Kabay banal o ikayong panibataning sablang kabanalan hulinita pagparalampumi. Kabanalan mo sa ating ayon kay Espiritu mo ban para kay kami malalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. May midaong ko sa loob kayong pamaylasat kamatayan kay wala yung tinapi at pepasalamat siya keka. Piraso ne, binyane ka rin kayang disipulo at nga na tanggapan niya iti, kayo nga nat kananye, iti ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Pakayo mo naman kay bating apunan, kingwa na yung kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka, binyan na yung kalis ka rin kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga namin ng kokaniti, iting kalis ni kanakong daya, ing daya ng bayo at alang hanggang tipan ang miibubu para kay kayo, para karing sa blantao bangketa, ipatawaran la ring kasalanan. Taptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, Mr. Aning Kasalpantayanan. Sa
pay, kamatayan at pangasuli ng may biye ng anak mong daraan miya keko, ting tinapin ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan kaya kayong pepelarian mo kaming matampang, talakadarapan mo, ban sumuyo keko. Kapakumbabaming pagamuam, kaming asanang misulusulo, king katawan at dahing Kristo, at ipunana kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kanakan mi ay pain sa iglesia mong makalaganap king metong ayato. May ganap yung kinlugod, kami kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Arsobispo ay Florentino, ding sablang pari. Kanakan mo na naman, ting kapadad mi pepainawan at mananayin sabling miye, at isablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, makaluluan mo kengan. Kawan mo keng karapat dapat yung magkamit king biye alanganga, mangkayabin mo na Virgen Maria ay indunin Diyos. San Jose, ding apostol at ding sablamang santo at tinupad, king malmong kaburian ng kakabaning panahon, puriyan nakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristo, kekangana. King kapamilatanang Kristo kami at kay pang may pahin tutug ako ng Banal na Espiritu, pupuriyan nakat parangalan, ing manggaman king alanganga, at ibang metong ang pamilya ng Diyos, malalahin tangan kingig pa kanyang amanong tiro na ning Ginoo. Kapos mo kami, O Ginong King sablang marok at malugad mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi. King kasapan, king kakang pakalulo, parati kayong may kapos kayong kasalanan, miligtas kayong sablang kaligaligan. Kapag mananaya kami aning maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kami talapang abos. Yesu Kristo nabi kayong kaya apostol, yung kapayapan lalakuan ko, kaya kayo, yung kapayapan ko, kaya kayo, kaya mo sa babaligdan, yung kaya kaming kasalanan, kung nalawain mo yung kasalpantayan, yung kaya kayong lesya, pamayapan may ang pambilugan, at pang king kaburian mo ikang mabibiyat, magari, manggaman, king alanganga, Amen. yung kapayapan, yung ginumanatili sa kapilanman, kaya kayo. At keka, ang timurin. Pakitangyan, may kakalimetong tamo, king kapayapan, kaya ko nga,
ning Diyos, si Melako king kasalanan, niya tumapala da rin mayaws, king apuna na ning kordero, Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat iyagkas na yung amano mo, kumayap na ako. katawan ng Kristo, Amen. Virgen nos remedios, induna Dios amapanos. Virgen, Virgen nos remedios, patrone patrum, namamus. Yeah.
O Diyos sa ikpami, pasalamatan ako king kabanal-banala na sakramento, na kayo tayo pamong pisulusuluan, ibungan na sana kaya kami, king katapatan keto, at alang-alang, king panalangin ng Birhen de los Remedios, hinduring kapaldanan, apeligayan ko, king Biemi Aldoldo, tiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. king ginumanatili at kaya kayo, At keka, antimurin. Mencionara kayong Diyos sa may payan tutu, ingig pa anak, ating banal na Espiritu, Amen. ing misa mi daw ni metaking kapayapan at kilugod na ning Ginoo. Salamat kin Diyos. O